Zemunski klan više postoji. Već jednom je bio gotov 2003. godine. Ovo je sad drugi put. Ne možete vi uništiti jedan klan time što mislite da ćete uhapsiti 10 njihovih pripadnika. Bili su najmoćnija mafijaška grupa. Zbog iskustva likvidacije na crnom tržištu vrijedili su zlata. Samo na njihov spomen mnogima se ledila krv u žilama. Država imala svoju mafiju. Praktično mafija je bila ta koja određivala državnu politiku. Otišli smo tamo gdje je mit počeo, mjesto gdje su nastajali najveći kriminalci. Kriminalnoj skupini koja je nekad sijala strah i trepet po ulicama Beograda, epicentar je bio u rubnom dijelu Beograda, Zemunu. Naziv su dobili zemunski klan po svom uličnom gangsteru i boksaču Aleksandru Magašu, zvanom Ljuba Zemunac, koji danas ovdje na groblju ima svoju bistu. Snimanje noću ovdje baš nije preporučljivo, pogotovo ako nemate pratnju, kaže nam i bivši srpski obavještajac Božidar Spasić. Uvijek se znalo kada se ukradu kola, prvo se ide u Zemun ili u te delove koji opkljužuju Zemun. Bila je to banda koje se nekad bojala cijela Srbija. Sami su sebe ubedili da su moćniji i jači od države. I bili su, pogotovo jednog dana koji će ostati zapamćen u cijeloj regiji. Usred bijela dana snajperskim hicem ubili su Zorana Đinđića, srbijanskog premijera. Cijela zemlja digla se na noge, policija je odmah krenula u akciju Sablja. Tada je privedeno 11.500 ljudi. Ubijeni su vođe klana koji je tada vodio Dušan Spasojević zvan Šiptar i Mila Luković Kum. Uhićeni su i mnogi članovi, točnije svi za koje se sumnjalo da imaju bilo kakve veze s atentatom. Ti mafijaške grupe više tad nisu mogle da dobiju tu sistemsku podršku koje su dobivale iz tih frakcija, policije, državne bezbednosti i nekih drugih državnih organa. Te je to tako pokazao i sud ekspresnom odlukom. Dan nakon atentata srušeno je luksuzno zdanje zemunskog klana u popularnoj Šilerovoj ulici. Na ovoj lokaciji danas zapušteno zemljište od nekad elitnog građevinskog zdanja, vile sa bazenima, ostali su tek otpaci smeća. Nakon godinu dana skrivenja predao se i glavni organizator atentata. Nekadašnji vođa ozloglašene srpske vojne formacije Crvene beretke, čovjek s 2 prezimena i 6 nadimaka, Milorad Ulemek Legija, osuđen na 40 godina zatvora. Onaj koji je osuđen na 40 godina, on 40 godina svako jutro se probudi sa idejom da li će uspjeti da pobedi. Legija nikad nije pobjegao, kaznu danas služi u Požarevcu, zloglasnoj Izabeli. Novinari su taj zatvor smjeli snimiti samo jednom prije nego što su Legiju doveli. Vi ste ovdje prvi, jedini i posljednji put. Ovdje robijaju najopasniji kriminalci. Oni u posebnom odjelu, zatvoru unutar zatvora, takozvanom Alcatrazu. Nemoguće je pobeći iz takvog zatvora. Iz takvog zatvora jedino neko može da vas izvede. Nema zatvora iz koga se ne može pobeći. Iako bez ikakvog kontakta Legija navodno ne traži pogodnosti. Ta ne provodi pišući knjige koje se prodaju na internetu, obožava čokolade i puši najskuplje cigarete. Oni smatraju zatvor kao nekom privremenom stanicom. I ako oni budu u zatvoru kao prosijaci, kao slepci, da nemaju da im niko ništa pruži, to je za njih katastrofa. Jedino što planiraju je kako pobjeći. Sretko Kalinić pokušao je već nekoliko puta, posljednji put sa Željkom Milovanovićem. Izaći iz ćelije i ući u dvorište koje je opasano zidovima doslovce visokim 5 metara, deluje onako potpuno besmisleno. Dakle, priča je suviše koordinirana, a da ne bi imala pomoć kako iznutra, tako i izvana. Sve činjenice koje su nam bile dostupne mi smo prezentovali javnosti. Da bi pokazali sigurnost i nas upustili u jedan od 5 najstrožih srbijanskih zatvora, u Novu Skelu, u koju će možda biti useljeni posljednji uhićeni Zemunci. Evo, u jednom od najmodernijih zatvora na Balkanu ovako izgleda ćelija. Ovo je jedna od 222 ćelije u ovom zatvoru. U 10 kvadrata nalazi se krevet na kat, stol i stolice za 2 osobe, ali naravno i specifični kupaonski blok.
Šansa da se pobjegne, kažu, manja nego da dobijete sedmicu na lotu. Kamere su na svim ključnim točkama, zatvorenici nemaju pogled na nebo, ali unutrašnjost izgleda poput hotela s 5 zvjezdica. Od ambulanti i zubarskih ordinacija s najmodernijom opremom, rekreacijskog centra, kantine s bibliotekom, do ćelije za invalide, čak i ljubavne sobe za osuđenike i njihove supruge. Posebno je opremljena i kuhinja. Pa u njega se može ući. Ja ti kažem. Doviđenja, sve najbolje. Mnogi ne vjeruju da je sada zemunskom klanu kraj, jer i kad je Legija završio u zatvoru, banda nije umrla. Mjesto šefa preuzeo je tada Luka Bojović, zvan Pekar. Luka Bojović je skupio te neke pretekle članove originalnog zemunskog klana i oni su radili kao neka vrsta kriminalnih najavnika za svakoga ko bi im platio. Filip Švarm autor je filma Jedinica o zloglasnim crvenim beretkama. Jedan od omiljenih egzekutora zemunskog klana, kaže, bio je Sretko Kalinić, monstrum koji se zajedno s Milošom Simovićem od atentata na Đinđića 6 godina krio na zagrebačkom Laništu i mirno živio. Sad o tome koliko su oni normalno živjeli u Hrvatskoj, to je vaša pretpostavka. Ako Hrvatska kontraobavještajna služba nije znala da se stvarno u Zagrebu na kapućinu, na pici, u hotelima ili tako dalje kreće jedna grupa kriminalaca koja je ubila premijera jedne države, onda ja ne znam šta bih drugo rekao. Naravno da su znali. Javnost je doznala poslije, prvo nakon što je raskomadan Cvetko Simić, a potom i kad su se Kalinić i Simović u pripitom stanju obračunali na Zagrebačkom jezeru Rakitje zbog ove žene. Ona je često dolazila u Hrvatsku, nosila novac, ali i prešla ono što se u mafiji zove zabranjena crta. Bila je supruga Miloša Simovića, ali i ljubavnica Sretka Kalinića. Bizaran razlog, sukob dvojice muškaraca oko treće osobe, dakle. I tu se sve počelo raspetljavati. Okrivljenik Sretko Kalinić kriv je. Sretko Kalinić osuđen je u Hrvatskoj zbog krivotvorenih putovnica. Iz bolničke postelje mrtvo hladno policije iz dana u dan priznavao zlodjela. Detalje ne bih iznosio u javnosti, no međutim radi se uistinu o šokantnim događajima. Navodno je pričao kako obožava ubijati i iživljavati se na žrtvama. Tako je poručio da se riješio preostale dvojice pripadnika zemunskog klana. S tim da je Jurišića navodno, kako je rekao, samljao u mašini za meso, a Konstantinović je zakopao negdje na periferiji Beograda. Dobro, to treba još da bude potvrđeno. Jedno vrijeme povezivalo ga se s atentatom na Pukanića, no brzo se utvrdilo da to nije njegov stil. On ubija kalašnjikovom, lijevom rukom. Ubojica je to bez pitanja. Mogu da mu kaže da su sa Marsa naredili. Njega to nije zanimalo u životu. Njega je zanimalo da mu ovaj rekao ovdje je utoka, pištolj, ovdje su ti šare. Niko od njih nije niti obrazovan, niti zna da govori, niti govori na onaj način kao što govore mafijaši u Kumu 1, 2 i 3. Naprotiv, tu su ljudi koji imaju fond od 200 riječi, koji su izuzetno brutalni, koji su svirepi. Zbog Sretka Kalinića, koji je bio hrvatski državljanin, sa Srbijom je potpisan i sporazum o izručenju. Nema sigurne kuće ni u Srbiji ni u Hrvatskoj za mafije ili kriminalce. Luka Bojović uhićen je u Valenciji, gdje se predstavljao kao građevinski poduzetnik. Jedan ironičan pogled jednog kriminalca koji je shvatio da je pao i da mu nema više spasa. Priče se danas pričaju o njihovim nadimcima. Posljednji uhićeni Vladimir Milisavljević dobio je naziv Vlada budala jer je navodno jedini u grupi pokušao upisati fakultet. Ja moram priznati da nikad nisam saznao da li je Vlada budala nešto upisao i naprosto mislim da je dobio nadimak zbog toga što je u nekoj prilici nekad ispao budala. I dok srbijanski ministar pjeva Miljacku u Briselu slaveći pad zemunskog klana, mnogi već strahuju da je neki drugi Luka Bojović možda već preuzeo vodstvo i planira negdje osvete. Jesu li doista ljudi koji su godinama vladali beogradskim podzemljem doživjeli kraj?